Niyo neza abakunzi ba Seka News. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro TikTok dukunda turi benshi, aho tuba dufite abantu bane bari mu mpande ebyiri zitandukanye, tukabaza ibibazo bakabisubiza, tukareba uwatsinze undi. Jye mugiye kubana ni Sindi Kubwa Variange, ntucikwe. Ikibazo cyane cya mbere kirabaza ngo u Rwanda ruheruka kwitabira igikombe cy'isi ryari? na rimwe. Wagikoze. Ikibazo cya kabiri, Miss Universe uri ubu yitwa nde, akomoka mu kihe gihugu? Yego. Akomoka muri Brazil. Sicyo. Nanjye ntacyo nzi. Twakomeje. Hagati y'amagufa n'amenyo niki gikomera kurusha ikindi? Amagufwa. Sicyo. Ibice byamaze Aha, hagati y'inzara n'umusatsi niki gikura kurusha ikindi? Gikura vuba mbese. Urwara. Yego, wagikoze. Noneho ikindi kibazo, ni iki gituma habaho ijoro n'amanywa? ni uko isi izenguruka izuba gakora icyo bita rotation. Ikibazo cya nyuma, Perezida w'u Rwanda inama aherutse guhuriramo na Perezida wa DR Congo Tshisekedi, iyo nama yari igamije iki? Yari igamije kukubunga kugira ngo Congo n'u Rwanda byiyunge. No kugarurana umubano cyangwa kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ikibazo cya nyuma, Perezida wacu Paul Kagame amaze kwiyamamariza manda zingahe? Amaze kwiyamamaza kuyobora igihugu kuri manda zingahe? Manda 3. Sicyo. Amaze kwiyamamariza kuyobora iki gihugu inshuro 31. Sicyo. Ikindi, ibiyaga by'impanga dufite mu Rwanda ni ibihe? Ni Burera na Ruhondo. Elize watsinze. Ndagutsinze da akira. Nta gihe umuriterereraga yatsindwa. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo izina u Rwanda rikomoka ku iyihe nshinga? Riva ku nshinga Rwanda. Wagikoze. Ikibazo cya kabiri, parike dufite mu Rwanda ni zingahe? Ni izihe? Yego. Nenye. Izihe? Hari parike y'Akagera, parike ya Nyungwe, Gishwati na Mukuru. Kanongereho ngera 5. Hari parike y'Akagera, hakabaho iy'Ibirunga, Nyungwe. Sicyo. Twakomeje. RBC ishinzwe iki? Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi. Ubuvuzi? Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Yego. Agikoze. Ikibazo cyanjye kindi kirabaza ngo Gatsibo na Rutsiro muri utwo turere ni akahe kaba mu ntara y'Amajyaruguru? Nta na kamwe. Agikoze.
ikindi kibazo mu Rwanda dufite ibirunga bingahe ni ibihe? 5 harimo Karisimbi, Muhabura, Isuke, wakishe ntabwo wabirangije. Ikibazo cya nyuma, Miss Universe uriho ubu ngubu yitwa nde, akomoka mu kihe gihugu? Erive yatsinze, niwe watsinze Eric. Nizere ko ikiganiro TikTok cy'uyu munsi cyakuryoheye. Wibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bya Iseka News bitazajya bigucira. Jye mwari kumwe hari Sindi Kugama Mariyange, muzacikwe n'ikiganiro TikTok cy'ubutaha. Ciao ciao.